kada kayo amin, at timanan tigayam yo, ang mga kakramakas, manang biyanang, amang kapkablaw kada kayo itinaimbag ka, naragsak nga oras yo amin ngawan labas. Kapadasan ni Cubs at Barbie sa napudnoanagan, ti may drama dito manang biyanang a drama, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na, hello mampay, kada June Bautista dita Baggaw Cagayan, Marvin Balcanaw, kiniteng Rantayo. Kastiman di ko na ni Cubs at Barbie. Dear manang biyanang, may saak abading kat Jackie Libak adon dagiti nagbalin a nobyok, ngam dimtang ti punto akasla na umaakon ngag boy-boyfriend latan. Tawan man lati uray may sa kadakwada anang seryoso kanyak. Isa na panunot ko ti makirelasyon iti lakyan, takayat kon tagsimpa. Ta at least mabalin may tagkalaysa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Tatang, mga sawa ako. Ay na, di ka man nagbalin nga ambisyosaw, Bartulaw. Anya mo ito, nabayagan ngayon kalik na iti anagan. Ng Bartulo kay pala Bartulo kanyak mat. Barbie, kung ayo ka di. No, babae ti asawaam. Wine, awagan kay ti Barbie. Ngam no, lalakin tumutla pa, Adam. Saan? Babae ti asawag tatang. Ha? Agpaisaw? Wan nga ron, yam amok to kada kayo. Kitaan nyo man no bagay kumutlaang tipukis ko nanang. Ay na, nagpukis ka manen. Anyaman apukis day tangay. Kunakmet apa at tidugam ti buok mo. Ad-ad na ngamin apumintas ka no at tidug ti buok mo. Gwapo ko na yung mata nanang. Da kayo mat. Makiasawa ka kit di ti lalaki, tapno aganak ka. Kasano ama ipaayanak iti apo ko nagtumbo-tumboy ka mo. Apay, gaputa tumbuyak. Saan kayo na maipayan iti apo ko? Anyat kayat mo asawan. Agsikugak lata nga uray lakyanak nanang. Makiasawa ako niti mabiit. Ha? Anyat pakiasawaam nga ay, lalaki no. Kat lalaki syempre. Numabalin la ko mga agkasarti dua babae, nabayagan nga naramid ko. Ngamsaan mat ngamin na mabalin. Iso ang lalaki ti pakiasawag. Ay na, nagsaya atin anak ko. Nukasta at danobyam, asinaw. Adda nanang, nabayagan nga da nagkinawatan mi. Inlimad mi lang ta, kasla kababain mat. Mabain kami ngam. Nakasagana kami na mangipublic iti relasyon mi. Isong agkasar kami kitin. Asino nga ron tinubyom, taga ano? Bayan niyaw, tayam amok to inton malang. Tay naksukunan. Ikuyog ko diti balay. Nanang, iso ti bagbaga kakaya nayat ko. Ni Barbie. Nay mga orasyon, ana, agmanuak. Ha? Kasya nakatijos balasang ko. Ay, baro. Balasang kulatan, ana. Ay, isugayam ti. Napintas ni Barbie niya, nanang. Amo ka diyo namnaman. Amay sa abading ti kaya nayat ko. Ngam adun tikas kata kami. Anagasawa atumboy kan bading. May mayatan tikas ta makapagkasar kami. Kan makaanak kami, nanang. Uwan, matkit di sa bagay, uwan. Adon ti makitkitak atumboy kan bakla nga aga-asawa. Kanaragsak damot. At dapay anak da. Una, nanang. Kat pagsasaritaan tayo kumantik kasarmi ka ni Barbie. Dumanon tayon. Dumanon? Saan nga ta nga isuda ti rumbang adumanon, anak ko? Ta isuda ti linalakyan? Ay kat mabalin lata. Tinapatag. Makapagkasar kami, nanang. Nakaragsaka, ti makamamukin ka balayan. Kasta akmet abalayan. Ay na, kamaudyanan na. Agkasarmut laengen ti anak ko. Ti amok saan makikasar. Takas jay mo nga ro ti kinatao na. Agpadata abalayan. Uray jay anak ko. Ti amok, agnanayo na, alalaki ti karelasyon na. Ngam nabayag mo't gaya man asininaan na di boyfriend na. Katjaklaim pagaraw at itumboy nga anak mo ti makagasat na. Uwan nga rod awan mo't kit didakas na Tababae kan lalaki daw hut.
Why na balayan? Mayat nga raw ti pa nagtumpong da. Laragsak ka kadimat lai, di sidong ko, Tommy, honey. Kap-kap na kan nakadimat lang asawa. Kat syempre Barbie, honey. Saan ka basta makikalay sa ka, no saan ka kap-kap na kan ngagbalin nga asawa. Agyaman of Tommy. Sapay ko mga ron, ta di nakto isukat iti sa bali. Ay na, din tumapasamak na ita Barbie. Nagkasarta pa lang aron, nulukwan ka matgayam. Si kakit diya. Naipapaskon, tinaglalaki, edi single akpay. Iso kayat kon tagsimpa. Kayat kon nga urnusan ti biyag ko. Uri siyak mata. Bumakit kan lumakaitan. Isong agbalbaliw ta kuman, Barbie. Naimbag man ta nakapasyar ka abalayan. Wain, ta umayak ba't umiliw abalayan? Kan inawagan dak dagiti ubeng. Umayak ka no pumasyar. Okay, kumusta nga dagiti anak ta? Kumusta ti panagdinada? Mayat mo tabalayan, naragsak da adwa. Agtintinulong da nga agtrabaho dito'y unag ti balay. Kanukas jay amapandag trabaho, agkuykuyog da. Kan agkuyog dan tumanen nga agawid. Aya, mayat nga ron, ano kasta? Okay, anda ka din nabukal nga po ko ta balayan, ha? Awan pa'y matibagbagada kanyak. Numasikugan nito may abalayan. Isumat lata ti panagbadbado da. Kasla lalaki lata ti anak mau. Kasla babae lata ba't jay anak kaw. Ay na, saan da siguron mabaliwan ti kasjay nga style da abalayan. Patinto pa'y tigtignay da, kat awan nagbaliw. Basta na ornos na lakit ding agpadpada. Saan na nga agap-apa, mayat lata. Iso anjak pa imbaga kada kayo daytoy nanang. Tati kayat mi kini Barbie. Dua kayo kundi tatang amakang ngagiti surprise ami. Ha, anya day ta anak ko. Anya ngay day ta sorpresa yaw kada kamay. At danton apo ko yung tatang, nanang. Ha? Agpaiso anak ko. Uwan nanang. Ay natatang, nanang, agsaga na kayo. Tapag sinublatan yung itong awirin, tiyo mo ng apo ko yo. Agpractice kayo nga awir. Tawalo, tinagtulagan mi nga agbaling anak. Na, unay mo tawalon ngay. Uray talo, wano upat mabalinen. Uray siyak nga ron. Uray dua pa ikit diya. Wano talo ti kayat ko ngam. Walumon ti kayat ni Barbie. Oy no, nariga at tipasit nga anak. May mayat niya ano, ta naragragsak. Basta siya, walo, ti kahit kong agbalin nga anak. Period. Mangantay yung Tommy, nakagao kami kaninanan. Awan ganas ko ang mga Barbie. Diyak kayat ti angot ti bawang kan sibuyas. Kan dyan prito yung amasita nagbangsit. Nagbanglon to, pay. Di na marinate a pork chop na jay. Di mo paboritom na jay. Madi ti angot na. Anya nga rin ti sidam nga. Tuyo, ti kayat ko. Kan sana prito. Naituno at tuyo. Ala, in ka nga rin dagdaram usan. Bumangon ka ditan. Kita aman tayo suraem. Nagulo-gulo ta buhok mo. Naglanit pa yan. Kan manungal dawan na di ka nagdigdigos. Di kan sapay nagtututbrasen. Diyak kayat ti angot ti sabon. Shampoo kan toothpaste. Anya? Kastoy gayam ti aginaw. Nagkarigat. Oh, grabe. Diyak ni namnama kastoy karigat ti aginaw. Agsarao pa yan ti tiyan ko. Kasano adyag saraaw, kat di kamot ngamin mangmangang. Saan nga ron matasumrak ti makan? Nagdagsan ti bagik Barbie. Agit dalang ti kayat kong aramidan. Ay no, nagdakelin ti tiyan mo, Tommy. Ay,
Uwan nga roda. Nagbayag mga orayan ti panagpasngay ko. Masikuran ako na nakabistida. Mabiiten nga orayan di panagpasngay mo. Kabalak nga tati aganak iti normal, Barbie. Kaba lang, si Kapay. Nagrigat gayam tagsikog. Narigrigat man siguro ti aganakan. Aganos ka sa nabali ta malampasam to dayta. Maagasan to amin narigrigat mo no makitam ti ipasngay mo nga anak ta. Anay ko! Kasya na kumapo! Anay ko! Matayag saan! Inarumar ka na anak ko! Manjakan! Manjakan! Tommy, agreeing ka pa itamangan ka. Napaksuya na kiti husto, Barbie. Nagrigat aganak. Kunak na mataya kun. Sa nabali ta nakanakan. O, kitam ti anak ta, nagwapo nga ubing. Kayong ingas ta ato Uwan nga roda. Nagtangos tagong na. Imalakan ka na po daw. Kunak tumad nga minkeng ka, anapipintas, kan nagugwapo ti agbalin nga anak ta. Kasla marikrik-nak pa ilang tirik-nak idi nagpasngayak. Diyak malipatan. Nagrigat ta talaga. Kastala ka no, iti damo. Ngaminton may kadwa, may katlo, may kapat, wano may kalima, may aton. Na nakakantong nga ka na. Manjakon, Barbie. Huston ti may isang anak ta. May saan kurang ti may isang anak ta. Kaasi ti anak ta na awan kadwa na. Ken sayang ti kinataer, ken kinapintas ta no saan ta ngagpaaddo. Nagrigat mat nga rod. Basta manjakon. Oren yat mapaspasama. Ay, nagwapo mo to'y apukotan abalayan. Kaing ingas na rin anak ta. Wan nga rod, ad-ado ti imalaan na kin ni Barbie nga anak mo. Nagpudaw ken nagtangos ti agong na. Naginnalaan na abalayan. Ay na, oray sa kadusina siguro ti apukota. Lukas to'y kagwapaw, ay na, makapaayat ket nga ta. Siguro no babae ti anak da, napintas. Lakit di Ay, iso nga agpaaduda kumatap no umadaw ti pulida. Tommy, dakilan ti anak ta. Duan ti tawin na, mabalin manen. Mabalinan ti. Mabalin manen nga adyan Ay, orew wawan. Manjak nga rodon, Barbie. Anya, nga may sapal at anak ta. Mayunan tamit Uray saan nga rude na walo. Uray upat latan. Dua lalaki, kan dua babae. Manjak nga rodon. Oray pilitan na talaga manjakon. Saan mata si kati marigatan nga agsikog. Iso nalakalakan kati mangibagay ti kasta. Di mo ngamin marik na tiriknak nga ganak. Saan mat ka nung agpapada tirik na ti panagsikog. Adda narigat, addamat saan. Ay, basta. Manjakon no kunak. Manjakon. Period. Papanam, Tommy. Mapana ki Clinic. Agpasuro akman no niya tirumbang nga ramidok. Tapno saan ako nga agsikog. Anya, ay saan? Di ka mapan. May sapa na di anak ta. Nayunan tapay uray dua. Manjak nga rodon. Apay ay adagulit ka. Sige, ore may salang aruden. May sapay ang babae, tapno ada pang beauty queen nga anak ta. Baybay amon day ta. Nagrigat tagsikog kan aganak kunak manen. Sige, mapanakon. Aldawan. Apay analiday ka asimrek dito'y parlor, Barbie. Awan, Maxine. Amamukan, Barbie. Saan ka sigod akasta? Sigod anaragsak ka, tunggal sumrek ka dito'y parlor. Adda ka di parikot mo. Nagapa kayo iti asawa? Ay,
Isu nga ro na nangasawa akit ti babae, tap na aganak kami ti ado, ngam di namat kayat ti agsikugan. Anya, apay nga ikat nagubing pailaang mati asawam. Nga ron, aganak pa iti limaday dyan o kayat na. Hoy, oray kumano'y kanak pa iti maysa, tabaring babae, taurin muston, agam di namat kayatan ti agsikog. Marigatan ka no. Kat ay aywam kasaritam anaimbag. Ay no, apain nakno dahi tati pagsaritaan mi. So bay akon, makapadismaya. Rabin, nga mawampay lang da dya Barbie na nang. Apay, di na imbag at rason no apay ang marabyan manan. Saan ngagtetext da dya kanyak na nang? Nagbalbaliw san dya manugang yung. Timam na imuton. Apay, agap-apa kayo ay anak ko. Timutlasaan ko na panagsikog tisan may pagkinkin na awatan. Ay, apay, talaga ka din adi mo kaya ti agsikog, anak ko. Saan nga ro doon? Nagrigat. Manipod iti panaginaw, aging kay iti panaganak. Nagrigat, pati panagtagibi. Amangan no day tati gurguraan na. Iso ako nam akaslat ti mam na ayon kan ka. Diyak mo ngun siguro Nga muray guraan na kon. Basta diyak kayatan tagsikog. Huston ti may isang anak mi. Ibagaman tagpaiso kanyak Barbie. Aglalaki kanya. Di naklapdan iti kayat kong aramiden, tawan mo't lat pakibiyangam kanya ko. Tilakay kayat mo ti masursurot. Kat, pudno nga ron nga dalalakim, kasta ka di. Maturog takit din. Makaturturog akon. Nabanuga kiti trabaho. Barbie, namin adun an nailawan ta. Kasanon nga numaaman ni Tommy ti may papan ka data. Awan karbangan ng agungan, tawan matlat pakibiyangan na itriknak. Sinakit din ata datang tiyag din na Maxine. Anya, sigurado ka? Wan, napagpiliin na, sikatipiliat. Tawiling kang agsikog para kanyak. Kaya't kung amin tiyag paado. Na-develop mo tintiriknakan ka. Mauray bading ka. Kat nakasagana ak amang ipaay iti anakan ka. Agya manak Maxine, uy na, naimbagpaikin ka ta maawatan nak. Ngamjaya sawak, ha? Di nak maawatan. Basta ikarim atakdaran nak ano agsikugak, Barbie. Wan, promise, Maxine. Barbie, kasano da ito yan? Masikugak matan. Ha? Talaga? Oo, ang sapay ko mata, babaeng na ita. Oh, di ka madanagan, ta sina ako ni Tommy. Datan tiyag din na, Maxine. No idarum na tangay. Kasarita ka na yung bag. Ipalawag ko tiya amin, tapno saan nga agaramin, iti pagdaksanta. Awanan kay tibayin. Ay, di ka itong paa. Anya ka matin, Tommy. Traitor ka kiti nga asawa. Nagsingsing patak para kan ka, kaniti anak ta. Nagbalbaliwak, tap ng mga barwanan ta. Ngam kas tagayam tararamidam. Sorry talaga, Tommy. Ngam nailawan kami ka ni Maxine. Masikugan. Ay, yung paki mami na nagargarat mo ta pumanaw kan Barbie. Saan ka napagan ano? Pagkawanan na ko, Tommy. Sapay ko maawatan na. Kasapula kami ti ado nga anak. Sorry. Babae timpas ngay mo, Maxine. Ang apay ngay, asan ba't ngay malay ti agong ta? Tolnos tamat ngagpadpada, ngam apay alupap ti agong ti anak ta. Ha? Kwa. Kanagpanata anak po daw. Ngam apay anang isit timpas ngay mo. Kwa. Saan pa'y amadlaw ita, tabasit pa'y? Nakanak ka gaya man, Maxine. Ha? Apay nga da ka dito eh. Pumanaw ka dito eh. Oray sininana kon. Nadalat tamat karbangak iti anak ta. Ha? Anak? Anyat kaya ta sa ulay ito yung lalaki, Maxine? Ulbud day ta lalaki. Di na mo ti bagbagan na. Agbala day ta.
Di mo patpat yan. Putot ko timpas ngayon ni Maxine. Nabaya ka nagdun na kami, iji lugar mi. Ngam iji aginawan, pimbanaw, tanaw man kanyak. Anya? Mga nagparparbulay ti sarita na di alala kay anak ka. Saan, tatang? Tayong pakita na kanyak lagi ti pamaniknek. Kan iso, ti karupropa timpas nga ni Maxine. Anya? Anya ngay ita. Apay nga may na nagbabae ka anak ka. Kat masikog pa'y gaya main. Diya ka mo masikog ni Maxine, tatang. Lino ko nak na diya babae. Ay, anya ngay, nalawan kan. Kunam nga giwaras kay tipulay. Ngam saan mo't gaya managtaod kin ka. Pag nakmam na ita napasamak kin ka. Narigat ngamin ti mangluka o ta, narigat ti makarma anak ka. Sa pagpampanunutam na ita. Apay nga ka. Umayak agid daw iti pamakawan mo, Tommy. Sorry, no naaramid ko ti kastiyay. Barbie. Pagbababaw ang tinaramid ko. Nakulapan ti panunot ko. Nakasaganak amang sulit iti nagbasulak. Pangasim at awatin na kumamanan. Promise, diya ko na ulitan tinaramid ko. Saan nakas ka rin ti mamakawan? Sige. Ipagpagapok iti anak ta. Takanayon na ka sa pulan. Kanayon ngagsangit no malagip na ka. Masyanakan ko na. Isungala, awatan ka manan. Basta takduram ti karim. One, promise, Tommy. Nay, apeng agbakbakwar ka, Tommy. Masikugak, Barbie. Sigurado ka? Wan, nakarga anak. Nalipatak pinagtumar iti sigod at tumtumarag ididimtang ka. Ala, kasano nga rutaytan. Dakmat kayat na marigatan kang agsiko. Ala, sana balen. At daditan. Ipatagtada ito ita anak takot nga ronda. Ala, di ka madanagan. Taramidak matya amin nakabaala ka mang tulong ken ka. Tapos saan ka unay amarigatan. Hoy na, nakaragragsakak, Tommy. Hello, gagayam na imbag ka naragsak nga oras yu amin. Mawis kayo manan nga buyak ka nagdangag. Iti kabarbaro nga episode dito drama amanang biyanang. Dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Edwin sa napudno nagan tintay patangatang ita. Ngamsakbay na makablaawa mampay de Josephine Obligado, Alberto de la Cruz, kani Robert Cercado. Kastiman nga rod ti kuna ni Kabsat Edwin, dear manang biyanang, ada asawak kan duwa nga anak ko. Agpada kami ngagtrab-trabaho kan ni bakit ko. Nasemak nga gatang kadagitag kakangina agamit, akas kumay ti branded abag, sapatos, pantalon, kanda dumapay. Tunggal agsweldo ak dita ti pagdiritswan ti kwarta. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nagsweldo ka ni Dwen. Wayne, hanggang awan maited ka. Lagi mata nga kitibado kan sapatos ka. Nagdaanan na gajay us-usarik. Kababain ka na giti katrabahwak. Kanayon da nga agpabaro iti gamit da. Kat, kunam kadakwada at dadakkel sa ti sweldo na giti asawa da. Un nga ron, pasig nga da iti abroad na giti asawa na giti katrabahwak. Nakapapal da nga ron. Kas jayak kumamay. Kas jay ka nga. Anyag kaya't masawan pag-abroadan na. Kat no dagundaway mo, di matam. Mabibiit nga minti umasinso no abroad ti pagtrabahwan. Dagiti daddo mga asawa no mabalin di da palubusan nagiti asawa dang agabroad. Ngam si kamutan, kaslabogan na mo dito'y balayan. Ay na, di na kalangamin maawatan bakit? Para matlay ti panagasensuta ti pampanunuto. Adamot trabaho. Agsusweldo akmat. Agtinulong talang agtrabaho dito yan, ha? Tano siya, jak ka ba na panawan dagiti duwang anak ta? Si ka na taga-abroad, no kaya mo? Manjak mo't nagrigat ti trabaho iti abroad. Turog la kano ti inanam ijay. Amo magaya manariga at nga mapay abaunan na nga agabroad. Agad, ayan ti sobra ti sweldom ngay. Awan nga ruda, tengatang ko itibado kan sapatos ko. Inggatang mo amin. Kurang tupay.
Branded nga min di ginatang ko, isa nangina. Dayta ngamin ka ti madikan ka. Mahilig kay ti branded ka nang inakagawaan. Kung namulanbak ng kamot. Naladi kan agunget, Mayra. Sikapay lang taggastos dito balay, tanay. Naibos at talaga ti kwarta ka. Ni, agasan man day ta ginatang mo sapatos. Nagngina. Ay katura yata natibker mo. Mabayag ko nga usaran na ito. Ganto'y t-shirt kan pantalon mo niya. Dagito'y mo't tay nangina brand. Natibker da kita. Saan asinsinan abaro? Ay, Ken tumalyaw ti malabasam no makita da day ta suot ka. naa. Saan matamasapul ang nangina ti balor ti maisuot na gamit kat? Nang runa kat adan anak ta. Siya tupay. Pasig nga o kay dagiti isusuot ko. At least nalakla ka. No si ka ah. Taawan amom ka ti branded agam gamit. Ay, pakitak man na giti naglalastog akatrabahwak. Apay, iso dalang ayat ti kabalan na ti agbado iti nginginaan. Uray saan na di abroad ti asawa, makagata nga kiti kastoy. Sa bagay, siguro na nakastoy ti isusuot ko. Iso na lang ta daanan na gijay daduma. Isa masapol nga agpabaruak mo. Ay, tsaka mo kan kay Dwayne. Imbes na dagita anak mo ti una ang mapanunutan. Saan mo? Agkat pampanunutak mo tida. Di naklama awatan na. Diyak nga rod kayat mo ti agpauday ka na gijay katrabahwak ta naglalastog da. Palangguad da. Ta pinanginaan mo ta niti gamit ijay. Isa diyak mo kayat ti agpaatiw ah. Sagmamano ti pinanggatang mo dito sapatos mo, Lota. Branded mo't dito. Ay, daytoy? Impaw it ni ipag ko daytoy manipod abroad, Edwin. No adda makitam abranded, wenong inginaan na gamit ko. Saan ko agat katangan dagita? Ititad dalaan. Naimbag nga rod ta adda jay ipag ko amang mangtad iti gamit ko. Kahit dakkel samat ti sweldo nila kay mo iti trabaho na. Medyo. Ngam awan lat hilig ko nga gatang-gatang itinangina. Uray nila kay ko, padak a practical day jay. Imbes nga igatang me, urnungan milaangan Kasta kaya? Ni, natapukan mo tanto sapatos ko. Natapukanan. Ni, barbaron samat ta sapatos mo, Edwin. Kadkadlaw ko Ha? Ay, well, ginatang ko man J-Mall. Sana nakasale ngam ginatang kulat na na. Aya, nanginaaday taan niya. Una, tatay nginginaan na brand da ito. Ani, nakulang mo't gayam to gayadan ti t-shirt ko. Nakulangan, anyan. Ni, pating sapay tabadong, kagat-gatang mo. Well, Lota, branded mo talang da ito. Wen, amok abranded, tanagdakil day ta nakasurat anagan di ta sangot ti badong. Dagita tay nangina abrand. Una, ani, pati mo't gayam to pantalon ko. Natapukan to'y gayadan na. Ay, natapukan ang gaskay. Pati ta pantalon mo? Barbaro? Ay, nadlaw mo mo't gayam. Una, tapno kabarbaro amin. Anyan, agasam manday ta. Pasig anagningi na ti gamit mo Ay, Edwin, ikat talaga, kasta. Agsusweldo akmat. Ken oray saan adi abroad di asawa. Kabaalak mat ti gumatang iti nginginaan ah. Narigat mat, nagpauli tayo, Lota. Mala, mangantan Edwin. Ano san tayo ati itlog man na nasidaan? Kahit, lagi tiyo bingay, nangandan. Wen, pinakan ko iday tayon. Ni, apay, awan sa bali ang may luto di ref amasida. Itlog mo la kanayo ng tilot-lot tuwang bakan. Ay kat kapilitan tapno manay ta allowance tayo aging gainton pa nagsusweldo manan. Tanay, di mo amon ti makitinulong iti magastos. Yasam mat amin kanya kon. Kasanon nawan trabaho di awanan. Pangalaan tayo nga iti gastusan tayo. Ala, mang panunutag to iti pag-sideline bakit? Umdas ko mamang amin ti sweldo ta adwakat. Makagatang ta iti naimas kan nasustansya asidaan tayo. Makapasyar tayo paano daduma. Kan makapangan tayo itirwar kadag iti anak ta. No amom tagimpad. Nagngingi na ngamin tigat-gata nga magamit mo. Tunggal agsweldo ka, idiritso nga igatang itag kang hinagamit. Apay di ka makabado ay ti saan ang nginginaan na bado. Ay na, aday ta ka manan.
Sa anak nga rod anay, ruwang bakit? Kan may mayatom ti kasta, agam ti agbisbisyo ak. Ay na, parehas na matladay ta. At least, adda pa kakit kita ak iti sweldo. Natibker dagiti gamit ko. Sana basta dumaan kan madadaal. Nala, manganta nga ro dun. At idugma na diskusyon da ito yan. Di ka ngamin makaw-awat, Edwin. Umayak man, Auntie Angela. Nay, si kamot gayam, Edwin. Sumrag ka. Magyamara kante. Anyat gagaram. Kwa, umayak ko umutang iti kwartam. Bayadak taw nagsweldo ak. Nay, apay man ti kwarta aya, Edwin. Apay nga kurkurang kayo iti asawam. Kat dudwa pay na ti anak yo. Kandwa kayo mat nga ag-asawang agsusweldo. Nagninamot ngamin ti gagatagan nantay. Kan igatanga ko may tikawas na iti anak kaw, tanay. Awan pa'y baro abado damay. Pasigadaan na iti ususaran da. Mano ti otangam. Ure, 10,000 ano adda, antay. Awan ti kasta maipabulod ko ah. Ure, 5,000 nga raw, ta bumulod akton iti sa balay. No 5,000, wan, mabalbalin pa'y. Angam aguray ka. Anya jay kunam, paggatang mo iti kawas dagiti anak mo. Nagdakulan day ta 10,000. Nagngina ti magatang itan, antay. Manulat magatang ti 10,000 nga. Apay, anya abado ti gatangam aya. Nanginan sa unay day ta abado. Basta na kita'y quality abado, antay. Kan sapatos damot na. Anda ngamin masunga da paska di opisina me. Kat masapol nga ikuyog mi kano dagiti pamilya me. Kat nay, awan na pinta sa abado dagiti anak ko. Kababain mo't no makita dagiti katrabahwak adaan ti gamit da. Anyalat sa undan ngay. Apay, pinagarbuan aya iti bado day ta apaskan. Saan kat di? Ngam jak kayat nga uyawan da kami dagiti katrabahwak. Jak kayat panunutan da amarigrigat kami. Kat, agpay sumot asaan kayo abaknang. Apay, masapol aya nga agpamarang ka abaknang. Numat ngamin makita da alalakan ti bado, kat isi-isyan da ka. Apay, iso da lang, ayat ti makagatang iti branded kan nangina abadaw. Kabailan mimot antay. Ay, saan kami nga umay? No igatangan pa ilan dagiti anak ta itinangin na akawas kan sapatos. Ay na di ka nagkudkud ta nagatang kon. Nagito'y man na Ay na, oo na yan. Nagitan sa man dagiti nagnginginan. Bakit man ano ko ma? Inggatangan ka mo titibadom, tapno di kan to agla nga akasla nakakaasi. Nagitan to man wagwag ti ibadbado maon. Ay, nangalaam nga itinggat katang mo kadagita. Binulod ko pala ka ni Auntie Angela Bayarak to no maalak ti bonus ko. Anya ka matan, Edwin. Yutangan pa yung tigatang mo itinagningay na abado. Di ka lagbutang nga umutang-utang. Ay na, mabayadan to ka di. Wala, ipadas mo man kad dito ginatang ko abadom. Ay, manuday tangay. 2,000 tabadom. Branded a bestida na ita. Ala, ipadas mo, tanobas si. Mabalin nga isukat. Inted mo la kuman kanyak ti 2,000. Tapaggatang itinaima sa sidaan. Romaniri ka. Di ka katagyaman, tainlak aman ka pa nga gatangan. Alan, isuot mo kay din. Anya, agabroad ka kunam Mayra? Apay-paylaan. Nadamot trabaho mo iti pagilyan tayo. Dua kayo mo't ngagtrab-trabaho iti asawam. Ay, madanaganak ngamin tatang. Tani, awan maurnong mi. Awan mo't maitid jay manugang yung kanya kasweldunan. Tagdiretso mo't iti mall, ti kwartana. Anya, Maramid na pa'y kati umutangan Gapulang iti agkakangina abadbado. na adan putot na ngam di na pala amaw ti agpraktikal. Suruan na ti agpraktikal ata nay. Adda na iti anak yaw ayornungan yaw iti pagadal da. Ay, wan nga rod tatang. Day tati pagdanagak. Isong aga brodak man langan. Ay, panagrik kat single mamak. Tasisyak mo tagas-gasto si Jabalay. Kan iti masapsapol lagi ti anak mi. Nakaslawang mo't pakibyangan ni Edwin. Jay mo labagbagi na ti pampanunutan na. Damag ko nga agab-abroad sa kano ni bakit mo, Edwin? Ay wan, tanay. Saan ka no amapnak iti sweldo na dito?
Kaya't natin makaurno nga dagos. No syakti si ka, jak palubusan di asawam. Agpada kayo nga agsusweldo. Makaurnong kayo no amuyo ti agimped. Awan mo't nga rod mabatbati asweldo may. Tanay, nagngingina mati magatgatang. Depende day ta iti lifestyle yo, Edwin. No kanayon kayo amangan itirwar, kan kanayon ti pasyaryo, kan shopping yo, talaga adi kay makaurnong an. Uray ka sano panagtipid ti aramidin may. Talagang awan mabatbati, Lota. Sa baybay no talaga akayat na ti agabrod. Palubusak apay kita sa anin nga. Naimbang nga oras nyo, tatabrin daw. Di mo't agpapautang kayaw. Uwan, Edwin. Apay, umutang ka? Uwin ko matata. Amumat siguro ti patakaran ti panagpautang ko, Barok. Ada basitoon na. Tapno, ada mo't serbina nga agpapautang ka. Uwan tata, amok day ta. O, mano ti utangam ta ikan ka, Edwin. Insan, pautangan nakman ta, bayadak to no katapusan. Oo, nagpipintas dagitan suot mo insan. Umutang ka? Kas na silang sadang gana. Oh, kita anak man. Nagdungrit kibado. Siya pa'y mat aman nalong ti utangam. Amok ngamin na naglako ka iti irik insan. Pautangan nak, uray porsyentuam. Nagpintas ta sapatos mo. Ninginahan day ta. Kanta pantalon mo. Madlaw akabarbaro. Branded pa eh. Kanta kalugong mo. Amin na suot mo. Ninginahan. Baybayam ta suot ko. Ta siguro nakakastati susuot ko insan. Sa anak kami ngagbadbado iti sana branded. Si kakit di ko maati ang putang. Tapasig ang ninginahan dagiti suot mo insan. Alan na insan. Bayadak tumot lang, promise. Agsweldo ni bakit ko no katapusan. Agbayad na kadagos. Paggatang ko iti abuno day jay insan. Tapag abunok iti mulak anatang. Agabuno kanton no katapusan. Alam, mabait lang nga rod insan. Basta bayadam mo ilang nga dagos ha. Tani, matil-til dagi jay mulak no jak maabunwan. Edwin, imaya ka anakan. Nakasapula kuntay kwarta nga inutang mo kanya. Apay, di ka pa'y nagsweldo. Ha? Kwa? Nagsweldo ak Ngam imbayad ko mo iti utang ko. Pasensya kayo nantay. Apay nga yakasta mo ta kanayon ti bagbagamon baro. Tunggal singiran ka, awan maitid mo. Unay kayo na yan, ti. Manumad lata 5,000 nga impautang yu kanyak. Dakdakkel tay daduma, tadapay 20,000 pesos. Ay, dakkel matabaan nagday ta 5,000 kanya kun, Edwin. Adda na ka isang ratan day ja kwarta. Problema nga ro dantay. Tano agsweldo ag diretso iti utang. Di nakmot ngamin replyan di asawa ki di abroad. Iso nga aburido Aguray ka. Sapatos mo amin day ta karga ti syurakyo. Ha? Oo nantay. Na, agasam man day ta sapatos mo. Nagado. Nagdakkel tabalay ti sapatos yo. Kat napunno. Agkakapintas pa'y dagita. Dagita'y nginginaan dagita. In-order ko iti online ti daduma antay. Nagkapumot iti abroad ti daduma. Ay na, kita ang basit ka anakan. Inal daw samo ngamin ang gumatang ka iti agkakangina gamit mo. Talaga mailumlum ka iti utang nukasta kaanakan. Hello, tatang. Kumusta kayon? Anyat damag iti asawak dita Pinas. Ay na, naiwaras ti utang na dituyan anak kao. Manipod nag-abroad ka, pinaspasan na mo tayo tinagot utang. Nagdalakkel ti utang na ditoy. Anya? Masyanakin ka na kao. Si kalakit diti may pasubong agbayad iti utang na. At kang aminay na namnamain na amang bayad ka na gijay. Aha, naglalayngan nan ngay. Saan nagaputag-asawa kami kabayadak mo dagiti utang na? Bayadan na ati utang na. Di nakiramraman dita. Uy na, sigurado ngagpakaasi dayjay kan ka anak kao. Ay katagpakaasilat ta. Basta siya, jak ipalubo sa pagbayad la iti utang ti matmat gadak dita abroad. Nagrigat ti trabaho dito eh.
Kalpasan na, pagbayad ko lang iti utang na dita Pinas. Ay, naglalayngan nan ngay. Oh, apay Edwin, anya ti bagam. Pagyaman at sinong bata mong tawag ko, may rabakit. Kwa, damagat lang kumano nagsuldukan. Ay, una, apay aya. Kwa, apay, di ka kani pa agpaw-it, bakit? Ay, pasensya ka ni Edwin, nagpawitak man. Sana si kati pagpawitak iti kwarta, tadyak maitalagkan ka. Ni tatang ti pangipawpawitak iti kwarta para kadagiti anak ta. At damad dagiti anak ta balayda. Ni, apay ngay akasta. Siyak ti asawam ng sa bali, ti pawitam. Inakala na kita anak ta ijay. Ay saan? Di mo padaasan nga ramidan ti kasta tamadaksan ka kanya kay Edwin. Bayam nga iji balayda tatang ti pagnadanda. Naimbag ijay takampante ti panunot ko. Kwa, agsinumbangir kami ng itagsingsingir kanyak. Kat no mabalin, tulungan na kumamang bayad ka lagi utang ko. Saan aya at agasawa kat agtindulong itirikat kan ginawa. Tarupam! Ha? No utang mo bayadam. Tinak maniramraman. Para kadagiti anak ta no ape nagaprodak. Tapno makaurno nga kiti pagadaldan to. Sana para utang ti sweldok ditoy. Kasyan nakadi amayra. Kas nasa anak mo't nga asawa iti kasta pa nagsasaom. No kayat mo ti makabayad dadagos iti utang mo tuladan na ka. Agabrod ka mat. Nagkunang amin nga umutang-utang kay ti dakkel kalpasan na ang bagayang pagbayad mo. No di ka, ay no. Sige sige. Tadyak kaya tagsao iti pakabasulak. Bye. No kasta, agresign kan, Edwin? Wen, Lota. Takurang ti sweldok dito ay pagbayad ko iti utang ko. Di nak matulungan di asawa kamang bayad ka lagi dyan. Inung-ungtang nakit din. Uray asino mat siguro nga asawa Talaga ang makaungat no maamuan na naiwaras ti utang mo. Papanam nga ruden ngay no agresign kan. Agap-aplayak para abroad. Marang mapagasatanak ng trabaho iti balasiw tao. Tulungan nak man iti magastos para iti panagabrod ko, bakit? Ay, pasensya ka nga mawan maitad ko, Edwin. Sorry talaga. Nga mawanan pa nagtalag ko kan no kwarta ti pagsasalitaan. Alan atap no makaabrodak mo ten, kat mabayadak na iti utang ko. Kagiskitar ka. Problema mo dayta na. Idi nagabruda kadaya yung tultulong mo kanya, Edwin. Ha? Panunutan ko mama dayta ha. Ultimo pagplete kitibas awan yung tad mo. Isungagbayin ka kumamot ha. Ay, No talaga kayat mo ti makabrod, diskartim daytan. Di mo pa kibiyangan ti sweldok ta para kadagitan naktaday jay. Di nak obligaan, tadi ka inobliga iti siyak ti nag-abroad. Hello kagayam, kumusta kayo? Naimbag nga oras iti tunggal na isa. Welcome kayo manan nga buyak ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Iti kabarbaro manan nga episode iti drama Aman ng Diana. Ngamsak ba iti amin makablawa mampay, Daroli Viernes, Christine Di Ocampo kan dagiti pamilya na di Talukban, Abulog Cagayan Valley, kan Cristel Butad. Manipod man nga rod kani kabsat Rico saan napod na naganti may patangatang ita drama kastuti ko nana. Dear manang biyanang, adaw gali ka sana mangibagay iti asawa kadagiti anya managanwat ko iti biyag. Ta para kanyak saan na masapol nga ipakaamok amin na plano kan kuana, ta syakkat nga rod ti padre di pamilya. Kan mangmanggad para iti pagbiag ti pamilya. Banag apangapapaan ti asawa kanyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun di automatic a washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagat-gatang yun samot iti dayjay. Wen, na-short ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary a washing machine. Bagay yu ti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng, nanginan samad. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatang. Alam nanang, gatangan niya tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo pala ay. Saan ay? Awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy.
Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuin gatangin mo no ila ko na. Pipyat nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanon. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no, mati kwarta na. Diyak amo, ano niya gatangan na. Tako na na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan nun tay ginatang mi awasing masinyaw, mina balasang kaw. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kaya yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga na riko kan kaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Minayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, diyak mo day tatang. Kasta anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga rodan no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usaram. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamatan Rico? Inla kong gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngayon bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaw. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine. Jakmat amo nga inla kong gayam. Apay nga inla kong nga ikat kagat-gatang laday jay. At nangarod nang usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustam man nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw akon. Ay di nakluklukwan Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Keturaya, takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal kaw. Kat anyat kayat mo asawan. No pagbamban no gam ti kwartam, aramidan matan ti kayat mo nga aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo't pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayamin Ay, jakamukan ka. Addan dua aputot mo. Ngam di ka pa'y laagnak nakam. Aramidan mo't lata dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mo't timang stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay boy, amam hindi kalman, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat ken ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal andak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumwarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inakla makikaruba. Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras po, manang mina. Anta kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. Kung may aramidan ng ti kabinet iti sirok ti lababo yo, manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw, ayo umay-may. Remor ka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak, tapno nakagatang ako maitilutluk asidain nyo. Kuno, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan, manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang, manang. Awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi. Iso nga inudep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagijayan. Agyamanak nanang, sukatak to. Dayjay tumot nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda ken ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagluko mo da dya taon. Nala, ingkamang kita ni ti alami jerep.
Makaamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat ah. Ah? Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo ah. Nangabak mo kano iti sugal iti kalman. Dakkel kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day ta ah. Na, apay di mamungay ka asawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso ang pasensyakan. Awan maitid ko a barato. Tadyak mo't ang muday ta. Nang ipanamjay inabak mo, di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamwak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat under nak nga asawam. Saan akas ta? Ngam kas asawam, pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamwak ah. Oo, adakat kastan. Amin na plano, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kas ta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Sana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo amapasamak. Ti kayat mo tengedenlak. Madia, mabagkulak mo ten ano kasta? Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin ka. Di mo kumamot limitaran ti garaw ko ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana ka po kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Alang huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makauawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak adagi ti ganwat mo. Dagi ti planom, wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao? Inga kidyag kaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-isong. Adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awan pa'y napuuta ka kastangay naramid na mare. Tami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tirumbang nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan ah? Anyat serbik nga asawa na ngayon no di nakiraman itanyaman na ganwat wano plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, mare. Iti pa'y la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ang masursurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak ah. Kan ultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa kiti asawa. Ta ultimo ipapanay ti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak. No kas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asala agpakada no simmang puteng. No nalpasan, sana la ibagamit. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon. Apay aya. Ilakok man tayo nuwang kaw. Amangan no kayat nagatangan. Jakmat la masango ngay pastor. Ay kayat na atag berbero kay tinuang dayjay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na. Tanaksayan nan. Orew tangan nan ti kurang Pangusaram man nan iti kwarta ay anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela ragiti ubay. Nasayat nga rudan no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta.
Naadik kan sama mapan makipuspustan. Sana, nanang. Insardeng ka na nabayag. Nala, urayan nga rudya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam, tigagaram. Hey! Ala magnakaanwang. Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Ha? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Lukas na. Inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Gamad na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang. Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day jeng anak yu. Di naman imbagbaga kanya ko. Ay, ipaabak naman siguro jay naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala, bayam takasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di na gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay, di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akmo ang tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapula maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan da na imbag, noon no saan taramidon da. Kan respeto mo tanay da asawam. Kita na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siyak. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitan lakmay. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pa na ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang, saan kanyak? Sa baliak. Iso didak kontraun iti kayat kong aramiday. Apay adi ka matagtagaray, Mina. Itay pa'y lamad madlaw ka. Awan? Apay, nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man ay gatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay tendulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kanakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kanakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ita, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbang amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamuam amin nga ramidag. Saan mo tamabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Inaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laang. Nagbastos kamot tayo. Talikod ang naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot gamin makimarmaritis iti karuba ti raramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsao kamot awan pa'y ganas mo't asumanao na tao. Di kamot sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang nga agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mari, minaan niya pare. Ha? Anya flight nga bagbagamot, Mari? Di maagap-apply para abroad ni bakit mo, kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, inton umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa nga ron, Mari. Agawin akong.
Anyaman ti kasta nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksi ka. Apaya di mo yung bagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo nandiyak kambaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaambaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanyak, Rico. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganmuat. Ha? Aga bruda, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagiti anak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman akta naka-online kan. Apeng ita ka lang ako online. Kanayon ka akong kontakan ng offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, Rico. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagapgapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya? Sa di ka nagawid dito balay. Apaya di mo yung pakaamaw ang nagawid kagayam. Masapol pa ilaya. Akituan taasawa na kit nga road, Mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga ibagbagam. Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan ni imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama amuam. Anya? Adon tinangibagbagaak ang nagsinatan. Ladingitak, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. Apay kaya kastamot ng tibagbagam, bakit? Saan ka diakasta, Di mo plano tayo dito, yung kasar? Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pang-asim, kasanon dagiti anak ta? Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya? Hello gagayem, nabara akablaaw para ititunggal maysa, itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipud ka ni Kabsat Auring sa napudnoanagan, tintay patangatangay drama itangam, sakbay na, makablaawa mampay, da Aida Pagiringan, dita San Manuel Pangasinan, kan iti De Leon family. Hello mat kini Belinda Ramos, kan Glasa, Sadka, dita Benguet. Kastoy man ti kuna ni Kabsat Auring. Dear manang biyanang, may saa ka pensyonada, adadwa nga anak ko. Natay mo na nga asawa kisa nakiasawa ak manan, kat padak lang ag penpensyon ti nakiasawa ak. Gaputawan trabaho dagiti anak ko masya nakadakwada. Isa tunggal dumawat da iti kwarta, ikakmat ida adagos. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika, asukar kan kape, awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban, pati shampoo kan batsop na ibusan. Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayo. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit minanang tias asidgam no kastoy amagipit tayo. Apay, di ka mabain itikas ng aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dahita, ta masyan ka na kiti apoko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan makikonstruction Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo ti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga Nanang, mayak man.
Ada kayo? Umay ka, Arohel. Subrog ka. Nay, ada ka ba't gayam iti balay na ng manang Balbina? Ikaw na, tumaya maumiliw. Umay kumakumusta ang tinata ha. Ay, awan man nga roden Inunaan na ko manang. Dinawat mo man amin ang akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayo? Wan, Rohel. Hintad yun man siguro amin ang kanimanang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mat nanang. Naibusan ti masapsapol iji balay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yon. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsat. Tapno awan rire. Mayunan nyo Anay nyo na 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo ka ni Rohel, nayunan nyo mga rutitadyo kanyak nanang. Ala, mabait lang. Aday ta. Sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang Balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Taka na yun mo, asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayaw. Ay na, nagsasao ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang arudin nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo't takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Ando ti pakitsindam, auring bakit. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti agpukok kadakwada. Tala, intangarod makitsindam, ta kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Si Kanti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mula dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, pagkatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag para tangag pinpinsyawn. Kasanaw no sa anak ngagpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagi jay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang nagasawa. Ngam adon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nangasawa. Ay kat ibagam ngagsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na masterkan a trabaho dita. Nga uray saan ka nakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da tiyag trabaho. Tadda ka anam na mainda a pangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo, bakit? Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwada, lakay. Ijak maiturod akitaon nga agrigat da. Nga agpisinda. Iso amaawatan na no kanayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. Ato ita. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tel alaam. Tabayadam to no adda trabaho. Anya nga utang. Dawat na jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na tiag numar iti pensyon na. Nakyas asawa pa lang amin. Kat baktan lang arurag. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayong. Sumanao ka ilma. Kuna madlan aro ti kwartambat. Ha? Nada trabaho. Nudak kal ti sweldo mo.
Ada karmengam amang ibagay ti kakasta kanyak. Ngam no para kamad lang nga awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, aguri ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di naunang nga anak mo ninto maminsan ngal daw. Ha? Huwag kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agpaaramid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang aghanda tayo takaasimot ta anak tanawan handa na inton birthday na. Uray kinilo lakar ni tigatangan tayo. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, kahit makamo ka. Tanay, nasakit pala ti sakak. Tsak pala makatrabaho sa sikapay na tagdiskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay la ti alaem Balbina. Eh, alaman nga ron nanang, tanin ang griga mo nawan handa di apo ko yun. Sa pagsangit na dyan nawan cake apuyutan na. Mala, gumatang kan tumutan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisen yon. No basi ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng. Kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di aminan iti panghanda na inton kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko. Aglaylo akto sigurong agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulak ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. Saan kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor mo ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apa yan nga Nakaro ay ati uyak na. Wen nga rod, marigatan nga agangas. Gapo iti uyak kan panatang na. Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Pinagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't nga minan ti kasto yung klase ti panagbiag. Sana kasto yung klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apa yung kasto ti nagbanaga. Marigriga takbat lata. Maladi ka nagsangin. Ala umunto'y kwarta. Ta itarayon iti ospital ti apo ko. Awan kadwa ti may sang apo ko yung iti balay nanang. Isa yag ko pala dito ya. Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturong kan. Alat pampanunod maya. Jay apo ko madanagan aklakay. Amangan no anyat na pasamakan kwa na. Adda ijay ospital. Sana bali ata adan iti ospital. Patsay ka di na baybayan ni Jay. Mangtad kantuman iti kwartam. Tamapanak ijay ospital intun bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan. Bakit? Ta ikan ka intun bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impa ay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot laeng ano apeasan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi da ngarud ka bagis. Maasyanak kadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bages. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kasjay dalat ta naging gatinggana. Agbisin damot nga road no jak idaikan iti kwartada ka bagis. Talagang agbisinda no sandang agtrabaho ka bagais. Siyempre da kalatanam na maanda.
Isa di dan mapanunod tag trabaho. Ikami day ti pagnakmanda. Di ka itad nga ita di ti kwarta kadakwada, kabagays. Kabagays. Sana panagimot taramidam, kabagays. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada day ta. Kasanon nawang kan. Kasanon ti panagbiagda. Tulungan madagiti anak mo nga agsalukag, kabagays. Di mo panoy-nuyan, ida. Danilo, agreeing ka man. Apay, bakit? Maulawak. Agree ko sti panagkitak. Ha? Kakapsutak. Tulungan na ko ma. Apay yun ngay. Bangunan ka kaday. Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus. Di ka mat agsao iti kasta, ah? Ipankalangan iti ospital, auray. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaan. Ni, apay na ospital ni Nanang Aya? Ngimbato ti BP na. Kan saan anormal ti daduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan eh. Sukuna dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada ah. Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya, Ingkay baga kini Rohel, tama nga masango na. anong sa niya pala bantayan ni Nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. Iso siyak ti makimiting. Kasta aya. Siya kung timapan makimiting, Rohel. Taing kabantayan ni Nanang. Kaano pa'y mat anak meeting ka? In ka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti makimiting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. In kay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga lakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakay. Manlaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya, Paliiwan ano, may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray, tapno maalak matla no madamdama. Nay, apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Diyak masango ante. Sana balit adamat di asawa na ijay. Iso nga rod anak di asawa man ni Nanang, tapno da mga sikasukan ko na. Ano sana, kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwan na ti asawa na. Wan angam inayo day jay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo antay. Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ti mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka ni biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Awan lata, bakit rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. ay, una yun. Uray ag-text, wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Una yun, nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanan kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay ka nakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Bala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay.
kumusta kayo, nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrak ka, Balbina. Ay, agyaman nak nanang Ay na, umayak ko may ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan dagita po ko yo. Ay, Wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas mi, nanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Agyaman nak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba amin amureng may iti amayaw. Ne. Apay ngay amasapula paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksama ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inananan samot amin na pensyon yun. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Wan. Sika, anya mo tigagaram, Rohel. Kuha. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yung. Kan kasangay na yung bigat. Gumatangak kumama diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tasika ti tangdanan may. Nay, apay asyak nay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at tangdanan may. Ngam lading itag, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kami laangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanan. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Una, kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapno marik nayo ti rigat ti ang sapol iti kwarta. Saan laaday taag namnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan. Saan adaw dawaten laang. Ha? Pagpanunutan yung agkapsat data. Numasadot kayo agtrabaho. Awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Isu ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsalukag, Rohel. Sika ti padre di pamilya. Isu asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di kag trabaho. Elma. Isong agnakam kan. Nakarik nanjay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan prutas ije palingkay manang. Wen atan tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mula pagtrabaho nak nga umuna sakbay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit amang no adapay bakanti apwesto manang. At dapay mo doa bakante apwesto iti abay ko. Kaya't maya tay baga kitakin ko ko tay reserve na. Wen man manang. Padasak man mat aglako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat? Ha? Ay katwan nangalaan niyo. Tayo sobra itilako kay pwesto nanang. Ada pa yung bukal di tanong kayat siya. Ato'y matinatang nanang. Adamo lawak na prutas. Kakasta mo tila lako kay pwesto. Nay, ay na nagsaya atan. Kat kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat ananang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyaman ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko.